पाउ सनन पिजरे सेनापति डिस्ट्रिक्ट मनुंग लेबा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर प्राइमरी हेल्थ सेंटर अमदी प्राइमरी हेल्थ सब सेंटर सिंगदा वाटलिबा डॉक्टर अमदी स्टाफ नर्सिंग अथुबा मतमदा पीरगनि हाइना हेल्थ मिनिस्टर एल जयंतकुमारना सेनापति डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल यावना डिस्ट्रिक्ट असि मनुंग लेबा टोंगान टोंगान मफम सिंगदा लेबा अनालांग संसिंग यंगसेनबगी खोंसेदा फंगदोखरे खोंसेद अदुदा मिनिस्टर एन कियासी पीएसईडी मिनिस्टर एल दिखो यावना हेल्थ डिपार्टमेंट गे मरोइबा ऑफिशियल केसेस सगुयाकी माउ मराम के मनुंग सेनबा सोलिटो खु अमदी तदुबिदा लेबा प्राइमरी हेल्थ सेंटर की फिबम मिनिस्टर ने यंगसन की सही निपुरोम मफम असिदा मिनिस्टर अमता ममांगदा लाक्तुना यंगसन की द्रि हैना लमदम मदुंग की खुंजा सिंह फोंदोरखे खोंगसेद अदुना सेनापति डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की फिबम यंगसन की अथुबा मतमदा हॉस्पिटल सिगी ट्रॉमा सेंटर मा एनएससी की सेंटर मखादा हांगदोकपगे लोइना मथिक साबा खुजुकुलाई सिंह थमलगनि हाइकी खोंगसेद अदुदा प्राइमरी हेल्थ सेंटर खरगी बिल्डिंग क्वालिटी कंट्रोल तौदना सरम थेंगनके अथुबा मतमदा सरकार की माइकैदिगे सेमजलगनि हाइकी माउद लेरिबा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर से सब डिविजनल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की थाकता ओंखलगनि तदुबिगी प्राइमरी हेल्थ सेंटर असिसु कम्युनिटी की हेल्थ सेंटर की थाकता ओंखलगनि मणिपुर की तोंगान तोंगान मफम सिंह लेरिबा अनालैंग संगसिंग मखाताना यंगसिन के थबक सतकेगनि हाइकी माउगी से मसे मयामनसु कन डिमांड तो बाहाय बताए कई डिमांड है तरह मशीन बॉर्डरिंग नागालैंड ओइबनिना अखोइना असुमना कन मोरेदा तबुदौना अखोइगी सिदसु अखोइना यारगे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर की स्टैंडर्ड से खर वांकल हलगा सब डिविजनल अखोइ हॉस्पिटल अमा थमसे हबी प्रपोजल से मसे लई मसे प्रजा अपामने मन सिन कवर तौरी से सी हॉस्टल कवर तौरी से नॉट ओनली मणिपुर मनुंग लई मखली प्रजा सिंग खतना तबदा इवन अखोइ नागालैंड की नंग बदल लई एडजॉइनिंग एरिया त लई नागालैंड की विलेजेस मदुगी मीसिंग अनाबसिंग सु यावनिना मसिंग जखोइगी यामसिंग हारगदे स्टेट अनी होमगी मदुगी दरकार लाग मखल पोरबनि मसे नेशनल इंपोर्टेंस नि हादना बाबु लोबि अमखल पोने अदना ऑन 29 डेज टुमारो ए गौटी चकने रि डोनर मिनिस्टर मसागा नॉर्थ ईस्ट की मिनिस्टर हेल्थ मिनिस्टर में वही सानबले मदद आई विल डेफिनेटली पॉइंट आउट द रिक्वायरमेंट ऑफ द पीपल ऑफ अखोगी माउ मदन से अपग्रेड तो पामी खोंगसेद अदुना सेंगमाई केंद्र की मनुंग लेबा कंगलातोंबी प्राइमरी हेल्थ सब सेंटर सेंगमाई अमदी खुरखुल लेबा हेल्थ सेंटर की अवार्ड अपासिंग यंगसन की कंगलातोंबी की प्राइमरी हेल्थ सब सेंटर असेसु प्राइमरी हेल्थ सेंटर की थाकता ओनखलगनि हाइकी मणिपुर गुड्स एंड सर्विस टैक्स सनरपदा तंगाई फदना खंगदब यादव सिंह मतांगदा अवेयरनेस कैंपेन मंगसे मणिपुर स्टेट फिल्म डेवलपमेंट सोसाइटी के ऑडिटोरियम द पांगथोखरे कमिश्नर ऑफ सेंट्रल एक्साइज एंड सर्विस टैक्स शिलोंग अमदी कमिश्नर ऑफ टैक्सेस डिपार्टमेंट्स ऑफ टैक्सेस गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर नेशनल पांगथोक पथोरमदुदा फाइनेंस अमदी टैक्सेशन के फमपुरिबा डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर युमनाम जॉय कुमार कस्टम सेंट्रल एक्साइज एंड सर्विस टैक्स शिलोंग जोन के चीफ कमिश्नर एस के पांडा मणिपुर सरकार के फाइनेंस कमिश्नर विवेक कुमार देवांगन सेंट्रल एक्साइज सर्विस टैक्स शिलोंग के कमिश्नर गाइगोंग दिन्स पानमे यावना मरी लेनबा ऑफिशियल सिंह सरुआके डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर वाई जॉय कुमार ना मणिपुर टैक्स लोबगी सिस्टम असे गुड एंड सर्विस टैक्स सनर लोबदी टैक्स लोबदा कानब क्या फंगलगनि हाइके For the next 5 years, this initial 5 years, the central government will be making it up. So this is a 5 years is a period in which all of us, those who are in the government, those who are in the bureaucrat manning this GST regime, will be implementing this. We have to make all our efforts to understand it and to implement it in a better manner so that we do not suffer. Even if we are not able to, we can afford to do it for the next 2-3 years, but after 5 years, the central government will not be making up our losses. So try to invite whatever is will be discussed in the technical session so that we understand it and we are able to implement this GST act in a proper manner. फाइनेंस कमिश्नर विवेक कुमार देवांगना मणिपुर सु GST सननब मणिपुर असेंबली द पुखत कदोरी हाइकी The question arises why dual GST is required. Because India is a federal country where both the center and states have been assigned the powers to levy and collect taxes through appropriate legislation. Both the levels of government have distinct responsibilities to perform according to the provisions or divisions of power prescribed in the constitution, for which they need to raise resources.
A dual GST will therefore be in keeping with the constitutional requirement of fiscal federalism. This awareness campaign is primarily for your benefit, so that you do not face any teething problem in implementation of GST. Technology orientation cum farmers skill trainings on agriculture haibasida numit humni sumni satagada training program ama sangai parta leba sericulture ki office tanga sidigi hokre sericulture department amadi central silt board ministry of textile nampun sinun pangthopa program aduda CMER and TI Lagogart Jorat ki director Dr. BK Singha RTRS Imphal ki scientist L Bidyapati Devi amadi sericulture ki director S Kunjikeswar namaro bimi singuna saraki director Kunjikeswar haikibada muga puthokpada malbrigi hekmatungda EDAC oibana EDAG sil puthona mapandam da training program asi pangthokpani training program asi da saru yariba singna trainer oiduna atopa mioi singda kanaba phangana bahona si haiki Imphal West District Youth Center Caretakers Association ki President Oina RK Jitendra Khankre General Secretary da Sahabuddin Sesaba amadi Treasurer da Kumantham Chandramani yauna puna Executive Taret thau puna na Khankre hoju pawgi martana temya mutang ngomisi Beneath 100 meters from the Earth's surface, naturally filtered through saline stones, pure, clean and healthy water. Jolip 100% natural syrup amasung capsule yu thakpadagi oirakpa awaba chaitheng hakjangi liver soklakpadagi uchu sengaktaba haksang soktharakpa tumba chaba yaraktaba khong hamba nungaraktaba singbu phanba ngamba amata ngairaba upaidi Jolip syrup amasung capsule Saiji TMT bar se latest German technology season aduna state of art factory Guwahati na puthok chabani masigi bar se han basungdokpa product oibana kolin zade taken de mapamil kali amadi amaga hajin beheli masi ayamba achauba government agency singna approve tawrba makhalgi TMT bar ne Saiji TMT bar Manipur Technical University is organizing the first summer school of the university from 5th June to 15 July 2017 at Takil Park. Subjects offered: Korean language, functional English, photography and Photoshop, project management, basic computer fundamentals, programming, physics, chemistry, mathematics. For details, please visit the website www.mtuonline.in. Breakmatu Taranok Tayal the Leba Sifena Institute Asigi Technology Amadi Machinery Sing Utpa Often House Event Hanmington Ba Toromama Ngarang Dagi Campus Saturday Institute Asigi Technology Sing Utpa Amadi Pakali Batapak Torom Sing Miam da Mamutana Kangan K Institute Ki Deputy Director Amadi Hesu Ureba Imotiamna Institute Asida Training Pankrabami Sing Masamatomta Entrepreneur Ama Oibang Ambagi Kudong Saba Lebita Natana Tabak Pangan Badasu Kudong Saba Yamna Leheli Mapamasida Training Local Sing Sada Murpudi Tabak Pankra Harry Facilities in the acquisition and Nivola Lakpiraga, the Sudum Madugi, Akogi Sipet ki technology support services and Akogi Masi consultancy service of VI and facilities, while a season above VI, Sigma services, okay, extend away Akogi under technology support service activities Kimakada. Saru Fudit Kappa Sing Senba Amadi Nomagi Apamatabak Suduna Nomagi Sara Talibi Lukrabi Mamana Kana Honaduna Handed Council over Class 12 Science Stream da Tramatoi Suba Position Tarakraba Singlemba Singtamna Larik Maka Tamtaduna IS Officer Ama Oibapami Avopi Mamana di Makatana Larik Tamanda Ngamleroi Hari Hiramasina Reporama Singlemba Impandagi kilometer Marifurum Salagal Labas Kunu Manaki Sazin Kunu Dagini Mahak Tangjing Primary School Dagi Lake Tamba Horok Laga Sukunu the Labor M Ganga Academy Class 2 Dagi 10 Power Tamlaki Metric the position list Sangidava Mark Hunk Wadahu Dagi Position Amata Lokide Position Sanbang Namdrabasu Letter Mark Loina Pangu Maramna Messi School Lemna Tambi Kudong Java Pangudagi Class 3 Dagi 12 Power Hotna Zaman Lemna Mahitam Laki Imungi Laitabana Maram Oiraga Apopo Mapa Solusingani Tareta who Takun Lakide Lukrabi Mamana Saru Pudit Kappa Sing the Kadana
sing chandana singba nomu gi afungma thabak surga hingnaba lambi thibda masagi lairik amadi uniform laiba ngamdabadagi lekai gi mayam singi aman magwairaga laik tamhalakhi haina mahaki apokpi soniana fondorakli ibungon nang laik tamdaba yadabani imana angamba nang sidagi khong chapani khangde adagi migi cycle na pani khangde nang awaba thiranu aduga satlo haraga tawga mai tar ma se laik tam hingaraga mana tamgiba han ba chahi je ma rengwan tabang ngamdre reng to wan tabang ngamdabadagi di mathangi dagi di ima ai yam kanna honage aduga honaraga iskunjidagi phi oina tambang ngamna basi mai honage na haraga mai tar ma se laik tam ba thagi bani foot tara magaram sangba foot tararam pakpa pakhangi yumgi yumpham amadi sumang maset ama pata oidaba inkon natna kaisu leitraba singlemana Delhi gi Hindu college ta tamdani UPSC exam thani apam leiri ji tamjani muri amna kanoda topa state singi pandai tare Delhi University umma da tamaga IS officer fa bomoni apaw phawning ba satra kya leiba adubu phawbi na singat pinaba apung phana leitraba lamdam sida haitare ai ta sengna apaw officer si oiraga ai meteng pange khali singlem gi apamana ama oirabasu hojik leiba imungi fibam na imphal na leiba maming leiba college sinda tambadi lairaduna mahaki yumdagi khwadi nakpa kaksin khono college ta satnabagi upai phawa udri haina singlem na awa phondorli taseng overall yengkanda ai optionless ai taseng option leitraba mi mum samanare tawjini ningjabadi kya ne du ai gi family condition ji gi yenga ai targadi ai yam noite ningam da baki azul le pen da baki azul le du hoti am hona ningi yamne tong ningi du means later mina ai kari paim ta leitu gum ju ko ne dei paim ta leiti haiba tare masana pana mai paktuna awang wakhal ama sagatlabasu makha tamnabagi pambai udraba mamanadi masana mai palakpagi nungaibagi muhutta awawa podum puri haina apokpi saniana makha tan kondorli mari phibam je karamaina sengo dage haibagi ai wakhanda awaba musu oi aina sembasu ngamgadawa mande naina khalle haibadi ai dong khatani yumjida pudoise moi humji hona doise ai magi wakhan khangda sai sing chaba khangdana tumba su yade sabu su yade thongan thokre ai yumda hanjingani khangde magi saktam je uni mana de ngonda haidopung ngamdaba taramathoi su position da laklagasu makha tamba ngamdana sakhragadi afaba satra asina karma maigi da sakhigadage habise laikai gi miyamsu yamna kana mi paina bug loinana aru wahang ama ona hangnari khungangi lam oibna singre mana matik chawa mi ama oina siamba phabo laikana puba thangma ngamoidaba maramna laikai su mitteki pi ta khangmana tan upai leitri cameraman nanaku loinana pagdam jerba ningthakam chana jabu mitai sajing khuno Wanghai Kendri Manung de Leba Singmarong Kawi Kolgi Fair Price of number 135 ki Azen Gairuna Kamina Miamda Thama Seng Yen Kide Haina Wanghai Kendri Development Forum gi Toma Kobo Miramana Handa Pausi Sing the Pondok Boba Famadu Yumpam Yaw to Bani Haina Paumi Sing the Pondok Singmarong Kawi Kol the Pangtok Paumi Sing Unaba Aduda Savana Makatan Haikivada Lisingani Tarataruki April Degi Sahi Sigi April Tha Fawada Authority na Pirak Sing Sing Miamda Panganki Card holder Marfutara Taruk Levada Card holder Kuntraga Hundoina Double Card Oibadagi Mari Lane Office ta Picket ki Haiki Ranba Pau Tokuna Beneficiary se Ezena Hena Pangbagi Tata Yumthong Kuding da Zatlaga Pau Toki Base Masisong Tobi Danaba Media gi Thongda Kanghanjari Maduna Masida Awai Akum Tauduna Song Karim da Kanaba Pangningai Song Laide Maduna Masigi Maron Akupa Kangning Laga di Office ta Zatlaga Kangbi Bayagani Tawal District Manung Senba Kabrang Hill Village ta Anisuba Face ki oina Manipur Network of Voice the People Imphal na Hepatitis B amadi C gi awareness camp training test ama pangthokre Hepatitis B gi hidak su kapthoki Hauji pawi martana tenba brem mamulobni se Delicious cookies from Likla Bakery. India ki ahanba National Award Government of India na piba Silver Dew.
Makhal suna leijare half liter, 750 ml, 1 liter, 2 liter, 5 liter and 20 liter jar. As an distributor amadi akupa marol Loktak Industry, Industrial State, Takiel da contact tobiu. Papa, quick zone gidi tatatis college di. Mamal suma phone kuding chamane yo suma ngaro pista salabni na. Adu suma takta superlink footing ge offer me amum pili sidi. Bas electric ram no sin bagum na yoti sin ya. Dudi sanagi mut yang na sin ya. Bhai Gurudas Group of Institutions Sangarur Punjab na students khudima ki imagination ki path discover tawbogi mathakta knowledge ki importance matik chana pi bama phamni education piba khatang natna hayengi yumbiro puthokwa institute ni Breaking news tarang nok seri makata boxing ngasi Waka Youth Club Waka Nufi Samas Mera Pabi Luf Ivudo Waka Lak Patogan Luf Amadi Jenims Blood Bank Kusam Naduna Waka Community Hall da Lem EPB ki Tormo Pangthokre EPB ki Tormo tu da Waka ge Koibada Leba Myoy Kyana EPK Lighting to Lighting Bi Singi Wari Singbun Koba Professor Sirams Nilbir na Iba Lighting Ama Ngarang Umang Laikan Ba Apun Ba Luf ki Office na Pongkre Tormo tu da Ukal ki President Sanam Parihal Ukal ki Vice President AK Ibomsa Kanbena Mutum Ngan Ba Amadi GM Publications kay Samthong Publisher Aruna Moroy Ba Music Wina Sarukake Housing Manipur da pharmacy sing da phangliba hidak langthak sing sendong leiba lalol pot onthok padigi afava hidak phangmangamdri haina Maoist Communist Party Manipur ge standing committee ge coordinator Kiong Hans mangang na thadrok pachero lamna khanglakli ana lang sing da leriba doctor amadi hidak ke company sing na thadok liba medical representative agent sing ga manarga sendong yenabugum tawri company amana doctor amada makhal makha kya ge khudol sing pirabadi doctor aduna company adu ge hidak adu anaba sing da leinana ba hidak maming sing iri sendong yamna phangba quality leidu hidak sing company amadi doctor ga manarga asoba sendong taminari haibase lairik laisu ge mangal phanglaba amadi wakal khantabang ngamba manipur gi mioi kanglup khudimakna khangba ngamli Manipur Health Loisangna atuba matamda Manipur miyam da phangalbe hidak langthak sing ningthina yangsin da ba thoklabadi party sina tumina lei thokloi pandaba thongdok sing thoktan ba atuba matamda health loisangna section view haina serola cinema khatarli loisala padamoi ba pau amukana pijari Senapati district manungda leba ana lang sang sing da doctor amadi staff nursing ga wat pa lehloi haina health minister Jayant Kumar na phangdokre Hoje pau bagi dia estimate video pau matang slow jere meng tabri bising amukana khron jere Alia, you came. What about the evening press shoot? Don't worry, let me help you now. What shiny hair? But this harsh sun will make your shine go. Just wait and watch. Oh God, the press. But you're not ready. I'm always ready to shine. With Amla Pearl Complex, new Sunsilk Black Shine makes hair shiny. Day or night, shine always by your side. Hi. Chung and Chung's television presents Aromai song collection, interview, Akhani documentaries. Every Saturday, Khong Chanai Rena, Khong Tasat Pao, Akhani repeatedly Kasuna, Sunday, Lothon Khong Chuku, Akhani, Karanchang Khong Khat Khao. Kumrikina.